dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah baik. Seger waras sehat. Endi alhamdulillah sehat. Nggih, ngertos nggih acarane dalu menika? Ngertos. Menapa? Ulang tahun. Lahirnya Soekarno utawa Bapak Pendiri Bangsa Bung Karno. Yang ke 104. 24. Karena bulan Juni ini lho, nek kita bulan Juni ini orang Blitar tok seluruh Indonesia bulan Juni ini bulan Bung Karno. Jadi lahir di bulan Juni, beliau Bapak juga bulan Juni. Oh ngono. Yang lahirnya tanggal 6. Ya. Lalu berikut itu sowan marak. Ngatur itu tembangan di mau nggih? Nggih. Cinta terhadap negeri kita tercinta Indonesia. Nggih dong. Mau nderek nyanyi Indonesia Raya nggih? Derek. Alhamdulillah. Mboten dibatin to? Mboten. Kuwi ngadeg tok nang nyanyine dibatin. Ono awang-awangan aku ora oleh wong cinta negara kok kudu ngono. Sang Dewi katon ngamami niku nggih. Lestari kemawon, muga-muga ajaran Bung Karno tetap lestari di negeri kita tercinta. Juga kula-kulaken guru kula, kemudian kula Pak Bondan Prakoso sing suwe ora ketemu, alhamdulillah panjenenganipun sehat walafiat iki mau. Ya, beliau itu ngelukis apik, gawe patung apik, wis kok sehat selalu Pak Bondan. Yo, lestari sang Dewi. Buka teluk lho. Sang Dewi katon ngamami Beratnya di bulanan kami-kami Mas Konten juga bapak ibu-ibu sih kode parno nih kopi kosong lagi
Nisa